Mm, ah, ah, mm. Aya magambo yandiye mu mutwe ni ibintu nanjye ntari kubasha kwizera ko ari ukuri. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yamaze gutanga itegeko mu buryo bwagutse. Mbahaye uburenganzira mutera u Rwanda. Ayo ni amagambo yaturutse mu kanwa ka Perezida Tshisekedi Tshilombo, nushake umwite Beto. Uyu mugabo kuva yavuga aya magambo benshi bibajije icyo ingabo z'u Rwanda ziteganya, yewe n'icyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda utari umusivile icyo nawe ateganya. Ese icyemezo ni ikihe? Wenda reka dushingire kuri amagambo yigeze kuvugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Kagame yigeze kuvuga ati amagambo ya Tshisekedi ntago yakomeza kwirengagizwa. Kuva rero ibi Perezida Kagame abivuze, Tshisekedi Tshilombo ntiyigeze ahwema kugaragaza yuko ingabo ze ziteguye gutera igihugu cy'u Rwanda kiyobowe na Perezida Paul Kagame. Magingo ya rero amakuru yandi ahari nuko ingabo z'u Rwanda zamaze gufata pozisiyo yo kwinjira mu rugamba cyangwa se muri operasiyo itabarizwamo abasore benshi yo gukorera Tshisekedi Tshilombo ibyakorewe Mobutu Sese Seko. Abatazi Mobutu Sese Seko cyangwa se abatazi amateka ye neza afitanye n'ingabo z'u Rwanda, nuko uyu Mobutu yakuwe ku butegetsi yari yarifashe nk'Imana. Afurika yose yari muzi nk'umunyabigwi gusa ariko ukora amahano. Uyu nawe yari afite ibitekerezo bisa neza nk'ibya Perezida Tshisekedi Tshilombo, ariko bitewe n'imigambi mibi yari afitiye igihugu cy'u Rwanda birangira nawe ibye bitagenze neza habe na gato. Tshisekedi Tshilombo rero nk'uko amategeko mpuzamahanga abiteganya, u Rwanda kuri ubu ngubu rufite uburenganzira bwo gukorera Tshisekedi Tshilombo nk'ibyo u Rwanda rwakoreye Mobutu wari warigize Imana, nawe bikarangira bigenze nabi cyane, yambuwe ubutegetsi bugashyirwa mu biganza by'abanyekongo bafite amahoro n'ituze. Cyane ko kuva Mobutu yava ku butegetsi, u Rwanda na Kongo bitigeze byongera kugirana amakimbirane akomeye, kugeza igihe haje kuzamo abanzi bafata umubano w'u Rwanda na Kongo wari waraburungiye kumera neza, ubundi byongera biba bibi cyane kurushaho. Uyu munsi rero tudatinze ndagira ngo twinjire neza muri operasiyo ingabo z'u Rwanda zakoreye Mobutu ava ku butegetsi, ndetse tunakubwire amahano Tshisekedi Tshilombo ari kwishoramo cyangwa se ibyago bishobora kumugeza ku ndunduro akava ku butegetsi. Muri make amateka akisubiramo, ibyakorewe Mobutu Sese Seko nawe bikamubaho neza neza. Ikaze rero kuri Rwanda Online katukubwire byinshi utigeze umenya, ndetse unamenye akantu ku kandi ku bikomeje kugenda bivugirwa hirya no hino, cyane ko n'ubundi magingo yangaya ibyo Minisitiri mushya w'ingabo za Kongo yatangaje bigaragariza isi yose ko Kongo icyifuza gutera u Rwanda, ndetse ko bafite imigambi yo guhashya ingabo z'u Rwanda mu buryo bwagutse bitwaje inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ikindi kintu kandi bemeza nuko ngo gahunda bafite ari ugufata u Rwanda bakarugomeka ku gihugu cyabo. Rero ibyo ngibyo nibyo bikomeje gushingirwaho, byemezwa yuko ingabo z'u Rwanda zafashe icyemezo cyo kurinda imbibi z'u Rwanda mu rwego rwo kwereka Tshisekedi Tshilombo ko imbere y'u Rwanda ibitekerezo bye ari nk'iby'umwana ukiga gutambuka. Ikaze reka mubwire operasiyo yose ikomeje kuvugwa y'uburyo ki ingabo z'u Rwanda zishobora gukorera Tshisekedi ibibi cyane mu gihe ataratangira gushyira mu bikorwa imigambi yijeje abanyekongo yo gufata u Rwanda akarwomeka ku gihugu cyiwe. Ikaze. Ubu tuvugana u Rwanda rufite uburenganzira busesuye bwo kuba bwahagarika Tshisekedi mu nzira zose bahitamo, yaba intambara cyangwa se amahoro. Amategeko mpuzamahanga hagaragaza neza ko iyo perezida avuze ko agiye gutera ikindi gihugu, icyo gihugu gifite uburenganzira bwo kuburizamo icyo gitero. Noneho kwiyomekaho igihugu kitari icyawe bivuze ko u Rwanda rwavaho burundu.
rukibagirana. Rero ibyo ngibyo nibyo biha amahirwe u Rwanda, ndetse isi yose ikabona yuko u Rwanda rufite uburenganzira, ndetse ko magingo ya ngaya ruramutse ruteye Kongo mu buryo bwagutse, atari ibintu byaba bihubukiwe, cyangwa se atari ibintu bitaba biri ngombwa, ahubwo ari ibintu byaba bikenewe. Ufite iyo migambi ubusanzwe arahagarikwa mu buryo bwagutse kandi hifashishijwe imbunda. Ndaguha urugero n'ubundi ku makuru atandukanye. Ubusanzwe wenda reka nguhe urugero ku ngero zifatika mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine, uburyo yatangiye igihugu kimwe nicyo cyifuza gutera ikindi, bigendanye n'amakuru icyo gihugu cyari kigiye guterwa cyari gifite, intambara yahise itangira mu buryo bwagutse. Muri make byatangiriye mu magambo, ubundi bihita bigira mu bikorwa. Gusa ariko cya gihugu cyari cyategujwe intambara nicyo cyatangije intambara karundura. Minisitiri w'ingabo za Kongo rero Guy Kabombo Mudimvita yatangaje ko Perezida Tshisekedi yatanze amabwiriza yo kwigarurira uduce FARDC imaze itakaza, bakanatera u Rwanda bakarwiyomekaho. Tekereza nawe, bafite gahunda yo gufata u Rwanda uko rungana. U Rwanda muraruzi nubwo ari ruto, ariko ni warugenda umunsi umwe ngo rurangize. Rero barifuza gufata u Rwanda noneho bakarwomeka ku gihugu cyabo, muri make u Rwanda rukaba urwabo. Aya ni amagambo atatuma rero abakora muri NISS, RDF ndetse na polisi y'u Rwanda baryama ngo basinzire. Oya, kuvuga ngo ugiye gutera u Rwanda hari icyo biba bivuze ku nzego z'umutekano z'u Rwanda. N'ababeshye, nanjye ndi umwe mu bantu batifuza ko u Rwanda rwajya mu ntambara n'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. Ndabizi neza ko nawe ariko bimeze. Gusa ndabona nta mahitamo kuri ubu ngubu ingabo z'u Rwanda zifite. Perezida Tshisekedi ati mbahaye uburenganzira mutere u Rwanda. Ubu se natwe twicare dutegereze ko bazaza bakatwiyomekaho? Ibi ngibi n'ubundi ni ibitekerezo by'ingabo z'u Rwanda, zibaza ziti se natwe tuzicare dutegereze ngo bazaze kutwiyomekaho? Tuvuge ko perezida wabo ari cyabakanga gusa. Kuko rero Perezida Kagame we yavuze ko amagambo ya Tshisekedi atakomeza kwirengagizwa. Amaherezo ahari nuko RDF izajya muri Kongo guhagarika Tshisekedi nk'uko bahagaritse Mobutu. Nk'uko mubizi, Mobutu Sese Seko Banga uburyo yahagaritswemo bwari uburyo n'ubundi bwatunguye isi yose, kuko benshi ntabwo batekerezaga yuko Mobutu ubushobozi bwe ndetse n'imbaraga ze zacibwa amazi, ingabo z'u Rwanda zikaza kumuvana ku butegetsi, kandi koko bigashyirwa mu bikorwa, bikaba bigiye mu bikorwa n'ubundi ingabo z'u Rwanda bikarangira zihiritse ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko Banga. Perezida Tshisekedi Tshilombo rero nk'uko azwi, ntago afite ubushobozi burenze ubwo Mobutu Sese ko yari afite. Kuri ubu ngubu rero ni nacyo gikomeje gushingirwaho, bavuga bati ese Tshisekedi Tshilombo wigize akarayi kajya he? Kubera iki ubundi we atahirikwa ku butegetsi, ubundi u Rwanda rugatera inkunga gushakira umuyobozi Kongo ufite icyerekezo kizima nk'uko Mobutu yavanyweho? Rero ubusanzwe wenda niba utazi uko Mobutu Sese Seko yahiritswe ku butegetsi, reka wenda mbanze mbikubwire. Mubwire amasaha ya nyuma ya Mobutu watsimbaraye kunira hamwe uburyo ki yavanywe ku butegetsi n'ingabo z'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda n'ubundi kuri ubu ngubu birazwi neza yuko nta handi hantu kuri ubu ngubu, nta kindi kintu kuri ubu ngubu ziri kurebaho kurusha ibindi usibye ikibazo cya Kongo, ndetse no guha isomo Perezida Tshisekedi Tshilombo. Kuri ubu ngubu ingabo z'u Rwanda zitegereje komandi ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, kuko Perezida Kagame icyo we muri iyi minsi ari gushaka ni inzira y'amahoro yamugeza ku kuba Kongo ndetse n'u Rwanda byakongera bikaba umwe. Muri make Kongo n'igihugu cy'u Rwanda bikongera bikavuga rumwe nk'uko byahoze, nubwo Perezida Tshisekedi Tshilombo atabyifuza. Ese ubundi koko Perezida Kagame
Kuri ubu ngubu icyemezo cyo kuba yakohereza ingabo muri Kongo ku mugaragaro kuvana ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi Tshilombo ni ibintu byakoroha. Wenda reka nkuhe urugero rwa hafi. Reka mbanze nkubwire uko ingabo z'u Rwanda zavanye ku butegetsi Mobutu Sese Seko wari waratsimbaraye ku nterahamwe. Ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu mu 1997 nibwo ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko kuko Gibendu wa Zembanga witaga umwami wa Zaire ubu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwageze ku iherezo. Ni nyuma y'uko ingabo za Alliance de Forces Démocratiques pour la Libération du Rwanda cyangwa se mu magambo ahinnye FDR ya Leonto Desire Kabila zari zimaze kwigarurira umurwa mukuru Kinshasa, gusa ariko n'ubundi aho hose hari harimo ubufasha bw'u Rwanda. Rero ifatwa rya Kinshasa ryaje nyuma y'uko ingabo za Kabila zari zimaze kwigarurira ibice bitandukanye bya Zaire birimo na Kikwiti, umujyi ufatwa nk'ikigega cy'umurwa mukuru. Iki gihe icyizere cyahise n'ubundi ciyoyoka. Mobutu atangira kubona ko ari kugera ku iherezo. Kugira ngo rero ubutegetsi bwa Mobutu buhirikwe habaye imirwano ikomeye cyane. Urugero ni nk'iyabereye mu gace ka Kenge ku wa 7 Gicurasi 1997 aho ingabo zarindaga Mobutu bafatanyije n'abahoze mu ngabo z'u Rwanda ex-FAR basakiranye n'ingabo za Kabila, hagapfa abasivili barenga 200 n'abasirikare 100. Nyuma yo kubona ko ageze aharindimuka ku wa 16 Gicurasi nibwo imodoka ya Mobutu, umuryango we n'ingabo nkeya zari zimuherekeje bagaragaye basohoka mu murwa mukuru Kinshasa berekeza Igodoret ku ivuko n'ubundi ry'uyu mugabo wayoboye Kongo imyaka 32 yose. Aha niho rero yafatiye indege imuhungisha. Meja Ngani Yonda Makomba wari umuyobozi w'ingabo zarindaga Mobutu n'umwe mu babanye n'uyu mugabo mu bihe bye bya nyuma, ndetse baranajyana ubwo yahungiraga hirya iyo mu mahanga. Mu kiganiro rero Major Ngani yagiranye n'itangazamakuru yagarutse ku munsi wa nyuma wa Mobutu, by'umwihariko ku bikorwa byabaye mbere gato y'uko afata icyemezo cyo guhunga. Uyu mugabo wabaye hafi ya Mobutu imyaka igera kuri 22 abajijwe uko Mobutu yari ameze afata icyemezo cyo guhungira iyo mu mahanga, yavuze ko kuri uwo munsi hagombaga kuba inama yagombaga guhuza umukuru w'igihugu n'abasirikare bakuru. Ati kuri iyo tariki hagombaga kuba inama nkuru cyane y'abasirikare ikabera mu biro bya perezida, yari kuba iri mu murongo wo kwiga ku byari kuba n'uburyo bwo guhagarika inyeshyamba. Majoro rero Ngani yavuze ko abasirikare bakuru bose bageze mu rugo rwa Mobutu mu mugoroba. Mu bari bahari harimo General Norbert Rikuria Borongo wari minisitiri w'intebe akaba n'umujyanama wa perezida. Gusa ngo inama yatinze gutangira kuko wari umugaba mukuru w'ingabo za Zaire General Mahere Liyeko Bokongo yatinze kuhagera. Nyuma y'igihe rero gito cyane General Mahere yageze ahagombaga kubera inama, ariko asaba kubanza kubonana na perezida mu buryo bwihariye. Majoro Ngani yavuze ko Mobutu wari unamaze igihe arwaye kanseri. Iki gihe yari mu cyumba hejuru muri etage. General Mahere rero yemerewe kubonana na perezida Mobutu ariko aherekejwe na Majoro Ngani ndetse na kapiteni Konguru wari n'umuhungu w'umukuru w'igihugu. General Mahere rero mu biganiro yagiranye na Mobutu ngo yamusabye kureba uko yahunga byihuse kuko nta bundi buryo bwari busigaye. Major Ngani ati sinagusezeranya umutekano wawe ubu ngubu, ahubwo Marishari ndi hano kugira ngo ngusabe niba bishoboka wava hano ukajya mu mahanga iyo kure. Uhageze nibwo tuzareba uko twasubiza inyuma inyeshyamba.
Nyuma yo kumva rero aya magambo ya General Mahere, Mobutu ngo ntacyo yarengejeho, ahubwo yahise amanuka ajya mu cyumba cyo hasi. Muri iki gihe abandi basirikari bakuru bari mu cyumba cyagombaga kuberamo inama. Mobutu rero yahise ahamagara Majoro Ngani amubwira ko bagomba kwitegura bakajya iyo kure Igadorite. Ati ntabwo twumvaga impamvu, ariko byari nk'itegeko kuri twebwe. Nasubiye mu rugo gupakira ibishoboka byose, ubundi turagenda. Nyuma yo kugira iyo kure mu mahanga, Majoro Ngani yavuze ko bakomeje gucunga umutekano muri aka gace, cyane ko mu bice bituranye nako hari hatangiye kumvikana amasasu. Nyuma yo kubona ko ibintu bikomeye, baje guhura n'ihurizo ryo kubona indege izahungisha perezida, cyane ko iya leta yari yamaze gufatirwa. Ku mugoroba rero bamaze kugera kuri Gadorite, ubwo Majoro Ngani yari avuye kugenzura uko byifashe mu gace mu duce dukikije uwo mujyi, ngo yaje kubona indege ebyiri zo mu bwoko bwa Ilyushin ziri mu kibuga cy'indege. Bikekwa ko izi ndege ari izazaga gutwara ubufasha Mobutu yageneraga Savimbi warwanyaga ubutegetsi muri Angola. Majoro Ngani rero wasanze indege imwe imaze guhaguruka, yitambitse iya kabiri ayibuza kuguruka kuko yashakaga ko bayikoresha mu guhungisha perezida Mobutu. Majoro Ngani rero ubu niko yabikoze. Nyuma rero yo kubwira aya makuru Mobutu, ngo yanze guhunga, ahubwo asaba ko bahungisha umuryango we akazapfira mu gihugu cye. Ati mundeke mfire hano, munjyane ababyeyi banyu mundeke. Naramubwiye ni oya, tugomba kugenda. Twahise rero tumusohora. Colonel Motokoro wafatanyaga rero na Majoro Ngani kurinda perezida Mobutu, niwe wamutwaye mu modoka ye ya Benzi n'umugore we abaganisha ku kibuga cy'indege. Majoro Ngani ngo yategetse ko intwaro zari muri iyo ndege bazikuramo kugira ngo imodoka ya perezida ibone uko yinjiramo, kuko Mobutu atari kubona uko ava mu modoka, cyane ko rwose yari amaze kuremba. Iki gihe perezida Mobutu yahisemo ko bahungira muri Togo ku nshuti ye magara perezida Eyadema, aho yavuze ko aho yavuye yerekeza n'ubundi muri Morocco. Majoro Ngani yavuze ko umwami Hasani wa kabiri wa Morocco yabakiriye neza cyane. Ati muri Morocco umwami Hasani wa kabiri yatwakiriye neza, we ubwe ntiyigeze aza kutwakira, ariko yohereje abayobozi n'imodoka nziza cyane kutwakira nk'uko bigenda kuri perezida. Izi modoka n'ubundi izo modoka zaraje zerekeza perezida Mobutu. N'ubundi ntabwo twatinda ku butegetsi bwa Mobutu uburyo bwarangiye, kuko bwarangiye mu buryo bubi cyane. Rero n'ubwa perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nk'uko niko bwarangiye mu buryo buteye ubwoba. Rero ahangaha niho rwose hahuzwa amakuru mu buryo budasanzwe. Benshi bakibaza bati ese ni uruhe ruhare ingabo z'u Rwanda zageze icyo gihe mu guhirika ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko wari warigize umwami wa Zaire. Icyo gihe n'ubundi yitwaga Zaire, ariko ubu ngubu yabaye Repubulika. Nyuma y'uko n'ubundi ingabo ziyobowe na Paul Kagame zifashe ubutegetsi nyuma mu 1996 zakurikiranye abo zahiritse mu cyahoze ari Zaire. Ahangane kukubwira inkuru y'uburyo ki General James Kabarebe yabaye umugaba w'ingabo z'u Rwanda, yewe akaza no kuba umugaba w'ingabo za Kongo, cyane ko ibi zose bifitanye isano n'uruhare ingabo z'u Rwanda zageze mu guhirika ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko. N'ubundi u Rwanda mu gukurikira abo ingabo z'u Rwanda mu gukurikira abo zahiritse muri 1994, abo zambaye n'ubundi ubutegetsi, ari nabwo hahagaritswe jenoside yakorewe abatutsi. Ingabo z'u Rwanda zavuze ko zakomeje gukurikirana abakoze jenoside ndetse nabo bahiritse ku butegetsi mu cyahoze ari Zaire, ubu ngubu yabaye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zivuga ko n'ubundi zigamije guhashya ibitero byabo ku Rwanda hamwe no gucyura impunzi. Colonel rero Kabarebe
wari mu basirikare bizewe na Perezida Kagame, niwe wayoboye ingabo zinjiye muri Zaire ya Mobutu Sese Seko, ariko intambara yafashe indi ntera ubwo ingabo z'u Rwanda zafashaga inyeshyamba za Laurent Désiré Kabila gukomeza bagana i Kinshasa. Iyo ntambara ntiyatinze cyane, Mobutu wari urembejwe n'indwara ntiyarashoboye guhuza ibikorwa by'intambara no kurinda igihugu cye. Muri Gicurasi 97 Kinshasa yarafashwe, Mobutu arahunga nkuko nakomeje kugenda bikubwira. Kabila afata ubutegetsi afashijwe cyane n'abasirikare ba Kabarebe hamwe n'urubyiruko rw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, yewe ahita agira uyu mugaba w'ingabo za Kongo yari amaze kwambura izina rya Zaire. N'ubundi Gen Kabarebe ukungu niko yagizwe umugaba w'ingabo za Kongo Kinshasa. Mobutu abakuwe ku butegetsi, Désiré Kabila nawe aba agiye ku butegetsi nka perezida mushya wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyo gihe yo yitwaga Zaire. Ntibyatinze rero havutse ubushyamirane hagati ya Kabila n'ingabo z'u Rwanda 98 avanaho Kabarebe. Ibi byaje rero kuvamo intangiriro y'intambara ya kabiri ya Kongo yabaye inkundura, ikazamo n'ibindi bihugu nka Zimbabwe na Angola byafashije kurengera ubutegetsi bwa Kabila. Mu mbwirwaruhame rero ze, Kabarebe yagiye agaruka kenshi cyane ku gitero kizwi nka Operation Kitona yayoboye muri iyi ntambara muri Kanama 98. Umunyamateka mu bya gisirikare James Stegiscar mu nyandiko yiwe The Kitona Operation Rwandaise Gable to Capture Kinshasa and the Mistreating of Any Ali, Kabarebe zafashe ingabo za Kabarebe zafashe ikibuga yavuze uburyo ingabo ziyobowe na Koloneli Kabarebe zafashe ikibuga cy'indege cya Kitona mu burengerazuba bwa Kongo ari igikorwa cyari gitunguranye cya gisirikare kandi kidasanzwe, cyari kigamije gufata Kinshasa vuba vuba no guhirika Kabila ku butegetsi. Nyamara kandi n'ubundi Kabila mu bari baramufashije gufata ubutegetsi harimo n'abasirikare b'u Rwanda, gusa ariko biza kubamo amakimbirane akomeye birangira mu buryo bubi cyane. Stegiscar avuga ko iki gitero kidasanzwe cyari kujya mu mateka y'intsinzi zikomeye za gisirikare iyo kigera ku ntego zacyo, ariko ntibyashobotse kuko Angola na Zimbabwe, ibyo bihugu byombi byinjiye mu ntambara barengera Kabila. Kabarebe n'ingabo yari asigaranye bahungira muri Angola, babasha gufata ikindi kibuga cy'indege gito cyane bagihagurukiraho bataha iwabo, nk'uko yagiye abigarukaho mu mbwirwaruhame ziwe. Nyuma rero ya Kongo ya kabiri, iyo ntambara ya kabiri yabaye muri Kongo nk'uko bita iyi ntambara, ubundi baravuga ngo nyuma ya Kongo kabiri, ntabwo bavuga ngo nyuma y'intambara ya Kongo nk'uko n'ubundi bita intambara. Kabarebe yazamuwe mu mapeti agera ku rwego rwa generali w'inyenyeri enye. Muri 2002 yagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda mbere yo kugirwa minisitiri w'ingabo muri 2010, umwanya yavuyeho muri 2018. Uko niko bimeze. General James Kabarebe ibyo ngibyo n'ubundi nibyo yavuzweho, ibyo ngibyo nibyo yakoze. Rero kuri ubu ngubu urwango ntago rwahozeho, urwango rwa Désiré Kabila ntago rwatinze cyane kuko baje kwiyunga, amahoro arongera aragaruka, usibye yuko ibintu byaje kuba bibi cyane. Laurent Désiré Kabila, muraza kunyihanganira, Laurent Désiré Kabila yaje kuba yagirana umubano mwiza n'ingabo z'u Rwanda, gusa ariko kuva icyo gihe yaje gucana umubano n'u Rwanda, ibintu biba bibi cyane. Ntago ikuva icyo gihe yongeye kugirana umubano n'u Rwanda kuko kuba perezida wa Kongo byahagarikiye muri 2001. Yayoboye imyaka igera kuri 5 gutyo hafi aho ngaho. Ubwo uwo u Rwanda rwaje kugirana umubano wihariye ni Joseph Kabila, ingabo z'u Rwanda ndetse na perezida w'u Rwanda niwe waje kugirana umubano mwiza na Joseph Kabila. Ntago ari
uriya Desire Kabila. Rero Joseph Kabila kuri ubu ngubu niwe ugifitanye umubano mwiza n'u Rwanda, ariko ibyo byose byabanje kuba kuri uriya mugabo wabanje kwigira akaraye kajyahe nyuma y'uko abifashijwemo n'ingabo z'u Rwanda kugira ngo agere ku butegetsi, gusa ariko akaza kwibagirwa vuba, akaba nka wa mugani abanyarwanda bakunze guca bifashisha igihe cyose bavuga bati inyirabuheri zirata kubi zikirengagiza abazikuye habi. Ngayo nguko rwose uyu munsi reka dusubikira ngaho kuko tugiye kuvuga bwakira bugacya, ni byinshi n'ubundi bivugwa. Twari turi mu gatabo kagaragaza amateka yabayeho, tuvuga ibyabayeho, ibiriho n'ibindi bitandukanye. Komeza rero natwe umunsi ku wundi hano kuri Rwanda Online. Ndagushimiye.